Ibintu bikomeje gufata indi sura itari nziza ku muziki nyarwanda. Industry y'umuziki nyarwanda kabisa ikomeje kugenda ifata indi sura itari nziza kabisa kano kanya. Ni mu minsi yarishize no muri turi kuri ya mpano turimo tureba video ye kabisa iri gutrendinga hirya no hino. Rero n'ubundi byo twamaze kubivamo kano kanya, rero twinjiye mu yindi nkuru kabisa itameze neza kabisa ku mwana w'umukobwa witwa Ishimwe Vestine. Umwana w'umukobwa akoze ubukwe mu minsi yarishize, ni mu mezi yari yatambutse kabisa, ni mu kwezi kwa karindwi. Yakoraga ubukwe n'undi mujama cyangwa se undi mugabo witwa Yogo, n'umunya Burkina Faso mu bwiza tunga wa mugani wa Barundi. Kano kanya rero n'ubundi n'umwana w'umukobwa yikoje ku mbuga ze nkoranyambaga maze avuga byinshi kabisa biterekeranye n'ubuzima yifuzaga kubamo. Yagize gutya rero avuga, ariko yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza ari tugiye kubashyira mu kinyarwanda. Yagize gutya uno mwana w'umukobwa aravuga ati, today the life I'm living is not the life I chose. Uyu munsi ubuzima mbaye mu kano kanya ntabwo ari ubuzima nigeze nifuza kubamo. I'm living in a bad situation. Mbaye muri situation itari nziza and I didn't deserve this. Ndetse nkaba narigeze mbihitamo ko byambaho kano kanya. I know I made a bad decision in my life. Nzi neza yuko nakoze amahitamo mabi mu buzima bwanjye, but it is a way. Ariko kano kanya naharibi. God allows some things to happen some we can learn. Imana n'ubundi yemera ibintu byose ko bibaho igatuma yewe inaguhamo n'isomo. I have learned a lot. Ndetse nanjye ubwanjye nkaba narize byinshi bitandukanye. No man will ever lie to me again to destroy my life. Yewe nta mugabo n'umwe uzongera kumbeshya maze ngagaruke anyangiriza ubuzima. The next man I choose to be with, undi mugabo nzahitamo, I will first get to know him well. Nzabanza mumenye neza cyane kabisa, know his family, menye ubuzima bw'umuryango wiwe, and know everything about him. Ndetse yewe nawe ubwe mumenye bimwerekeyeho. No one will ever use me. Nta muntu n'umwe nshaka ko azongera kunkoresha. Uyu mwana w'umukobwa rero abasesenguzi benshi bagiye bagarukaho bavuga yuko ibi bintu bikomeje gufata indi sura itari nziza ku rugo rwiwe we n'umugabo we Yogo. Uyu mwana w'umukobwa n'ubundi kabisa mu nkuru zagiye zivuga n'ubundi mbere y'ubukwe ndetse na nyuma y'ubukwe bwiwe bagiye bavuga yuko umubano hagati y'umugabo n'umugore kuba harimo imyaka myinshi kabisa byagiye bigarukaho ko uyu mubano ushobora kutazamera neza 5 kwa 5. N'ubundi rero natwe rero ni nkuru twagira ngo tubashirikirize 5 kwa 5. Asante sana.